Hello guys, padung meron sa Talibon. Gikan mi sa Alicia nya San Pascual, gabi miniagi padung sa San Miguel. Inag human sa San Miguel ay Trinidad. Humang Trinidad padung na sa Talibon. Niya na nang laktod mi kay labing initaw niya likay po mis mga LTO nga mo mang nakop ba kay uso ng purog dakop sa mga LTO kay padung naman pista daghan na magpista ning Mayo. Moadto mi sa Talibon guys kay magparehistro mi sa among tricycle. Mao ning dana guys wa ra pud hibaw iyang gabi guys, daghan nag mga bay nga mga lami nga mga bahay. Ya, sa una guys kining kalsada sa padung gabi lubak-lubak ni lapok og tiuan. Wa pa ni masemento karon na semento na. Nya moagi pud ta og dam, dako kayo nga dam, wa ko kahibag-on sa tingan sa dam. Mao ni dan ngadto padung gikan sa gabi ngadto sa San Miguel. Taas among lakbay guys. Ang bana ra may nag-drive. Among gida si Edgar kay na may lisensya. Naida ko panggaling. Naa si Edgar. Panggutom na mi guys kay ning gikan mi alas 6 wa mi mamawag ani mamiinom og kape. Diretso ra mi og maghumag toothbrush hilamos. Kay mudto naman naglikay lagi mis mga LTO nga manakop. Wa mi gigutom na mi, wa mi mga daan. Nag-abot na mo didto basig mga mi. Nagabot na mo dito ni ana ni sud na mi sa Jollibee mga mi. O ni order na mi nya agang apo duha ka order iyang gi kuan na duha ka order kay gigutom na lagi. O mao ra na imong pagkaon. Duha ka order unya nga akong bana to usa ka order. Unya kare kang anggong sa ang apo. Duha pud ka rice. Ipanggutom na lagi kay mudto naman. Mo ni nga nanghaon to mi pag-abot. Mamanikan unon sa Jollibee. Wa may lain. Yeah.
Bubuyag ang apulo lamang pud. Nya agsi Edgar pud o.